nafasi ya mke, upendo uliokuwa kati ya mume na mke, ambaye Imam Ali alayhi salam akizungumza kuhusiana na upendo kama mke kwenye nafasi ya upendo, anasema kwamba alikuwa akimtazama Fatima, anasuhuzika moyo, anaburudika moyo wake unakuwa tulivu, moyo wake unaondoa wasiwasi, na hata kama alikuwa na majonzi na huzuni, moyo wake unafanyaje? Unatulia. Lakini kwa sababu gani? Kwa sababu tu alikuwa akimtazama Fatima. Hizi ndoa zetu zinatakiwa ziwe. Haya ndo maisha ya mke na mume, yanatakiwa yawe hivyo. Wewe kama mke usiwe sababu ya mume wako kuchelewa kazini. Kama mke usiwe sababu ya mume wako kukaa kwenye vijiwe, anasubiri afike umelala ndio ayeenda. Ni lini unamwiga Fatima? Ni lini ambayo unaishi maisha ambayo mume anapokutizama anafurahi kukuona?